News Fast Karbi Anglong Ferangke Joy Sing Teron Lapen Tike News Ferangke Dorsing Tok Biatum Methanga Sai Hemalong Ferangke Amai Kang Nipon Bangso Ferangke Amai Kang Ni Nangko Kalam Teke Lapusan Henlo Jakong Ni Pai Troxiani Nili Press Club Atuma Hinpen Ferangke Amai Kang Ni Ahut Kaning Chipon Alam The Ferangke Doana Pan Birta Kirip Hawar Hapat Chikap Jam Nangni Mate Elong Reprek Jam Ehawar Prek Jam Methanga Hawar Doreba Potsi Methanga Hawar Along Si Birta Riplong Chokchi Niltum nilip ahawara long jongsi birtan nang ripji polote nilip press club apan permission nang enangji nilitum nilip press club pen thangna dalam thewe pinke nilip abirta ripon long lepua puthak budhot duar bagori news fasa ferangke joy sing tero lapen duar bagori tike news ferangke dorsing tok bia tuma hin pen lamthe ke boydun totangte angton pen alam thele arjupon iksina o kadom karbiang long dat arat do ana phan nilihin pen aprang sinang atum kadok ke karbiang long rat do ana phan atum phan karong pa jirek lo nili frangke dorsing tok bi hin pen asikenang sot nili pini nang atum rat thingno mate rat hong jai long ke bang nang kok kala helo kiram tang nili press club atum pen je ke pache thangpon kiram tang tarik troxier ni julai achi klolong lo labang so tarik troxier ni pang pangdak pon je birta ke pangdak alam thesi labang so lam nang se direct bang ngajiri phan sanai tek lo athe ke dam tang harson rong phar la ke inut sari hutia sor lasla bangso mani ke phangke pilma pote alang like pherangke do ana phanke ta o pherangke do ana phanke alang like ma nupak pen thupya ji pon se lang ni kan ninge lo lasla bangso putha ka posi la bangso putha ta ni ko an ke chok che ma kanang tung rata tung chini lo nang tung ka dok be kar biang long rat do ana we theglong prong lo hala daga ma se angjir pi pen ame abirta nang pangdak lo angjir pi pen dami ni de phanang than angjir pi bang nang than lo je la bangso ape phan ka chi chok tong ku blut pen se theng la pen ha alang apisu chi wang lo ko pen ke pinia ni anta ni tumke ni arta ka beta lo chari long le der tumke pinang do nang elu ik wang se ni le phan nang che than lo la si ala a chikle anjir pi mar to anda ni le phan ba ke chorolo se ni le phanang pu lo la bangso bang ke ni li ka alang to phan ke me phan sin li e klem bidu stame alang li ke ni phan ke me gali sin ni phan ke no pa kan thu pe ji pon stame ni le phanang pu lo tang de ni li pherang ke ni li phan well mate tena na tum ni li press club nga tum pherang ke gali lo ma tang na tum pherang ke gali lo ma la pen isielam nang li tum je birta chi abjam long le bang jam long le puke a constitution aron kunalo ke tokado media to ma phan kunalo dak a duya hoy ke binangi pu kunalo ke tokoron do nang tum gogolong saram tha ada gogolong saram mo freedom of the press pu hala bangso din nang tum purhi dam ra ko son si press tum ke claim nang ya ron ma la pen ludlong le ma la pen damlong le ma nang li munthiam tha la pen number sinang tum ning jibi tha je ili tum ke bang hem avit ke chi yok jam long le pu sumam tum matha ta hai stame kali don mari to muni da pan apran ke ende ta dim long bang ke apran ke ende ji an angring long bang ke ili tum chi yok dun lake authority masili tumangke Indian constitution long aron long masili tumaphan tok daklo lake tumke aron do kopia pon ma ponte tante ili tumaphan kopia posinte journalist ili tumke claim lo ili tumke bang apran karmu long tami tumke pajok onangji ke pajok onangji akam si claim ni tante ni halalang tumaphan niliyong selapu lapang so social media long ni pangdak de pote harson long phari ke tam tang son kachinek lok pulang tente hala pe hem pabir de nang mate ape ya phuge no tante alang apiso ke ban pen lo pulte ta harson rong phar pini alang li je herangke to phandang no pak pan thu pe ji pwan tante alang li arona teng ko ta alang ni kan hini jar che jang nang ji tang ne de nili press club to te alang li nili tong chok che ma ha tum tong chok che ma lam thia jum lo ma te nang tum nili press club to ma tha harson rong phar phanang tum arjum lo ma dam se arjum lo ma te nang tu arjum thale nili phan ke ko pilo abirta nang api ga je ding olo la tuma phan chinek pik pu stame ni lila so lang kali munthi bom lo sitame inut angjir pen phan birta nang pilo la bangso ki pia teng pen alam ko ana ho asar bra phan ni phun ko lo asar bra ta nang than lo asar bra than de pen ako video dan than lang a video da theglong lo la pen pa ki do di ma theglong lo la rat kar biang long rat tum theglong prong lo tangde nang tum pini nili ning awam de nili press club tum stame sitame nang tum la so lam nili phan direct aka prek pen phan na pu bang ge nili thang lam stame non ke harson rong phar alang li lam de na jok sing le phan ke nang tum ka hingo golong chi nang nu jam long lepo are nilita nili basor nili ching honduk mati sari huti sor phan nili ta ching honduk ke bolpung sor na ching honduk ke tarapung sor bana ching honduk ke ako ha chukhela long ta ching honduk ke panjan lom mudi ta ching honduk ne ta hala panjan lom lan hem ke barra hem ave pin tumon ke thi ho ekdom hem ave pin hal hai news ho ke nam de nili tung sala ka news paklang ke non nili bmc po betrong pi alang li sikirap dam lo kente nili tung paklang ba yok sikirap dam lo kente
ala hai nang tu paklang thalen te hola panjana long bari center along sub center doktor tuma be pin ni tum ke ni ki ju yang cho ta me bang rat tum ke ni tum phan ning na se the ni tum phanang hang lo ni tum news pilo nang tum pithale ala hai news ta hala hospital long kachi dam de tum phan ta hala hai nang tum pithale te nang tum media bolo tang de tum ke na hok ta la ludamun athe ke dhorong na tum press club long pen ko pine ne tum ko pine chuang de lagni tum hana pun seta me news ended purana tum tio ta pun ni lake arona bi kali pote na tum ke la lagna tum kiddi balam lo ke lalu kolong de tum media tum ke kiddi ke long le ke tum ke paklang dak nangi chi he kali ke tum ke lasi nang tum ningori nili press club tum phan nili ake he nole na tum phan ke pugali seta me tum chikap jam long le bo bangke na hok ta rona be fan freedom nang pilo bang so freedom ge ko fan si freedom bo pulo itum na hok ta me dam long lo jong si gali ponte na tum google long search pe me na tum lang pe me no la jong si press club ang bong jong si puchi dam long le chewang long le paron gi tok aron dok pulo tang te pini kar long ra phan than ni tum pini press club pe le ni tum ke press me ti hangali ni tum dwar bokri press club tum ke ni tum ke anu tin hon ta ni tum khang ke news ke na pa ena athe ke ni tum ki le damun e di ma doji ki damun e di ma doji las ni tum ke dak ni tum ke wang long le phali ke wang long sita me lang tum ke wang pen wang vet no do vet no news and pon vet no la ni tum hang lam bi maduta athe ke la si pi ni nang tong phan ke thana bang la lo e tum ka che khang na ne pe che khang nang ji ke me lam ke no lam tame e tum la song bong do nang ji sita me no na bang ke la so lam actually bang ke heart son rong phar alam ki posi nang tum bang ke la bang so press me ke pha ke dak bang ke rat kar biang long rat tum ta non ke nang chini dak lo athe ke har son rong phar phan la bang so asar pi phan bang ke theng la bang so lam posi nang tum bang ke la bang so press me ke do la bang so hut ke ni tum phan ke dak rong rat tum ko alo phunai ko again tha bang proxinal kep ne do phunang e course se itani le tum han pulo lam sam men chingki nang chok leng sam je nang tum nang prang phan mi se lok te chok lo pulo ta lam sam du ma be ke asin ta social media long mana kok lo idut pheran ke phan thu pe ji pate kwana ke me nang tum phan nang ro re ma ni li press club tum phan nang tum pheran ke gali ma lasin nang tum phan ni li last ni li decision en nang la lo nang tum tan ning ori ili tum ke mi kam ana phan ke tum claim ni tum ta pung so lasin non peng nang tum putang de lo posi la bang ke direct ni tum ta me yang jong nun block bo nang tum nili press club asor pena dik punon aniwang punon ajo phirlo pencheng lo kiduk kisung pencheng lo tarapung borpung ha ma rengma rong tu ha sarihuti la an ke na tum ajo phirlo to na tum bang nai ni tum ta nili bang lo ke news ke ni phan dok an tum bang lo eta nang tum news na energy dak tarapung dok arlok pencheng lok ajo phiro tami nang tum bang nai lasi ni nang tum phan than de cholo asi choro par pik lo kado we kar beng lo ra to ani tum phan ke labang so news nang ke lang do na pop lasi ni tum pinia bang ke tum press club yang ni tum lam ke chipang yar pokali sita me ile tum press yang nang bong ke tum ke claim ke dam nang ke mesen nang ye arona teng peng tum chini nang ye lasi press media claim ni pota nang tum arona teng pen chini lo pola tang te angke nang tum ke claim mesen poposi ni le nang tum han paching lo si harson rong phar alang li lam posin nang ke tum ke labang so lam chi phunang ko posi si harson rong phar media tum phan an ke lang li thupe ji palang li kaning ye that pong ji akok nang chode ji po an kaning ye labang so lam ke pe klang der pen posi ni li phan ni li press club so bang ke kar beng lo ra ta chini non ni li press club so bang ke labang so press me ke phasi ni to phan akoi ni pilo lasi nang tum ka do ai phan ni li la ani lam theri bi seksi nang tum phan purang tu pajer si ilam theri bi sek lo karo kado nilimen joy sing teron ni dinon amat ni sos card beng long ni channel long si sai teng kon bom la si non dikhek nang tum long aso social media long ke bang nang kok adem nang ke dam tang apo ladak nilip press club atum kusiko nilip press club atum ke dam tang July 7 arni hadak social media long kitang dak alam sini di uthot biwoi phan sini di wang lo hadak isya point katu ka ya point bang nili uda jongdun de lapen misen alang tum kening jeta tami isya point alam sini di ki jongdam haladak nili pasor sitami herangki kem dolos tami kachiju ka bang ke duar bagu kita hai hamjang langsung ta hai apa se haladak ka bang si news cover vet nai si alang tum kening je pu alang di tami tara pungosor lo
lapen nili stame tarapung sordo ma nili pasordo lasi non dola nili tumalong na chitong donde tangte nili tum am tuhan lam theki woje bangke hanlo hada yang se pangdak vet nai pete la pachok ni tum konasi ka chijuk don ma hada ka bitung long ki dodon kunan ma ka yang se ni tum dodon vet nai hada ka birta pangdak chok nai kota ni tum chok kadin bangke lalo sitame nili nang tum han na sopen ang ki voje bangke hanlo nang tum nili press club sing lu pen tarapung borpung abir tanang tum tangdak pun luma wang luma hada akidu kisung kumalo hada karja hada arja bang tuma hada non nili joy sing teron jong se hada dak non joy sing teron paklang te derlo hada so dak kam dijia joy ni hada akidu kisung tarapung borpung ahawar hada pat tangdak de derlo hada pipia ghotona lo ne pipia kidu kisung lo ne towar ka wepen cheng lok do wepen cheng lok nili tangdak de derlo tangdak bang doma nili pesor hada press club sort chiwang ma hada chiwang wi mati kidam tang rosmi terang pi ano ne karbi anglong adang thebi adet budi theglong le ko ana pordo ne tame arjulong social media long ka to ka chi thang club lo all Assam all India na chi thang club lo North East ang kana chi thang lo tame hada tum atim tum wang ma hada lang wi mati ka chi patuk nang ke nili lala hijo lapen tarapung lapen tangte nilip ki parlo tarapung borpung along school do hada school do tame hada teacher tum tanda than ma than thema nili paklang de lo paklang bang doma hada lapen jejem bendang lok PMYG pendang lok lapen government atum hada ki doma kawema hada nili pen alangli paklang te derlo pen ingleng sanghodo semsing ingleng do alang itung jadi tung paklang te derlo wang pen paklang mahada nili angkang ko ke chuki hola dahuri dah chuki hola pen koila mati recomili lawe kali mati nili angkang yang si pangdak ji pulo tang te lake tarapung borpung pen cenglok kadok ka aptok anus tami kai kita cirok tok dunai lalu heyo lasi nili kanang ye chok chida tahai stami hadak ke chiju katungke hadak se pangdak vietnai walang si hadak ipu pondo nili haladak stami ihina aparna abang ke nili alang tung kanang ja video bipon po lasi pu ihina abang ke nili si kanang je dopo siang tum hadak de lang lasi nili tungke ke nili pasorlo stami ke chiju dun chite bokhet ladak adam prodan adak ke duar baguri pen penak posi itu daksi jerpo jerpi ke do kawe ki do kisung ke do kawe stami itu ke daksi pensin itu ke adam prodan ke do nil tarapung borpung ben ke chuki holan nilit chuki holan ke danjin anak ke itu ke hilupik tapi alam itu tame ke hilupik jadi si pini arni anta ningkan di follow pada tum hadak prespa piseng tapi tarapung borpung along akidu kisung muni ke charchong pendang log hora kiponon kadok kare pendang log tame ala tum gang we mati lal hijo lasi nili ke jatija jongsi pangdak longli pulo tangte nili ke ami jama siklem pledat ko nili ke khay joini lape nili lang elo tarapung borpung anver lo social media long ki klang klik ke kadok kawe hawar an abang ke social media long akiduk kisung kadok kawe anta klang lak lo tami tarapung borpung long ke klang klik kai ta social media long akiduk kisung pi mata klang klik ko joini si nili karja nili paklang dunji rat hong jai long wangji CMEM pendang lok kaduk kawe lada hampang song patek long nang sini kita pung borpung aparman si karjak cho nili kaduk kawe per hedang aparman de nili karjak damlo matang te kalilo kalang lo mate kalilo nili min thing nang kita pung borpung abirta kai kita thegdon pa rat hong jai long kiwani si karjak cho min thing di planning dang ke nona bang jalang itu kan pulo ada si siyuk tang lo pon nilip long paklang long lelu nilip abirta pulo tang te nilip hangalang bilo choro lo tali podang antam birtang si anong po nilihin kan kadok kawi anabang ke kadok kawi ta niliganin je chok chis tami laki rak tum si chini lo
non tarapung borpung stami pini muni ke charchong pini tomon ke the pini le skola osomar thandang ave pini la sona ghotona pini la pu borpung tarapung along stami ladang kalang tumsi chirang nang po tong sikot pen stami chirang nang po lal hejo nili tumang ke athemani dungke hata andang ke ni tunge nili tungke pus pusitame nili tumabang ke dak duar baguri correspondent atum si kis tami nang pantun bongno nili along tarapung borpung along tami aki rap abang ke dak duar baguri akhiran ke tum ansi kaki tami tarapung borpung along ke nang citodun do kinang tang rusmia aki spendang lo ketuk kawis tami dak duar baguri akhiran ke matang karbiang long akhiran ke bakibat mang cirap citodun do tami ani si July 7 ani abang ke nili pasor si tami uci juk tang te nili blong ki bertapang jak long dilup alam do tokosi Dalamara Tea Garden Adibasi Atumpen, Mesen Towar Kave, Mesen Kijun Alang Kave, Mesen Kuatara Hem Kave Pura, Thurpak Pen Kachisongpon. Lakhain ko Retrok Duar Bagri Constituency Kaparlo, Dalamara Tea Garden Adibasi Atumpen, Dalamara along Mithuni Tea Estate Andar Adibasi Atumke, Tea Garden along Sikaya Mata Chongdat Pomlo. Lasi Mesen Kijun Alang, Mesen Kuatara Hem Nang Pinangchi, Lapen Permanent Labor Abang Tanang Pipon Vek Nangchi Pusi, Mithuni Tea Estate Manager Atumaphan Demand Padopon. Lapen nili tumke Ladakh Tea Garden along amatsi nili tumke nili hem nili ritlo nahok ta chongdat da mathaya ve pinlo pusi Mithuni Tea State Manager atumta nanglang chot nangchi puta ningje ponriti Lapen kachisong asai kedeng ponlo puta adibasi arara tumpen ningje ponriti tangte alang li tumpen kaningje pon alam thele angton pen arju iksina Doar Baguri pen Dorsing Tokbi report TK News Kadom Karbiang Long Radha Prang City ke news nang tum kaching hon ben kelang ver don radha phana tum phan suru kadom project lo nili thare dorsing tokbi nili non ke do la ke dak Duar Baguri kontini siang kamang sudolo la non nili ki dunang ko kalam theke la hello je pini nili tum non ke thek pon long dak adebasi tum alang tum kopi pen ne kopia joy ne kopia ke mang lo ne alang tum la pusona thak se pini chingrum pet pen alang tum kam klem kle pen sang kok pen lang tum pini ka protest do asla bang so puthak ahok pet kachini ye phane tum alang tum phane the thinia ju pon lang asi tang tenang tum arjudun tha thinia ju pon lang तो सिर्फ जैसे तैसे दवाई रहता है कभी तो सेलन भी नहीं रहता है बीजी भी नहीं रहता है और हम लोग को क्या करते हो मेठोनी में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो मेठोनी के बाद वहाँ मेठोनी में क्या करते हैं थोड़ा बीमारी बड़ा होने से हम लोग को जोरहाट गोलाघाट ट्रांसफ़र करने से हम लोग को क्या होता है तकलीफ़ होता है हम लोग को साथ हाथ में पैसा नहीं रहता है ना तो इधर उतना दूर ले जाता है हम लोग को बाद में हम लोग को परिवार को भी तकलीफ़ मिलता है और बीमारी को भी और बीमारी के साथ जो जाता है उसको भी तकलीफ़ मिलता है क्योंकि पैसा रहने से तो कुछ होगा पैसा वैसा कुछ हम लोग को तो इतना ज़्यादा नहीं है इसलिए हम लोग को बहुत तकलीफ़ मिलता है तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेठोनी में अच्छा सा हॉस्पिटल अच्छा सा एक डॉक्टर रख के यहीं जो उधार जाने के बजाय यही ट्रीटमेंट हम लोग को मिलना चाहिए क्योंकि हम लोग के पैसा इतना नहीं है ना इसलिए हम लोग को यही ट्रीटमेंट अच्छा से यहीं से यहाँ मिलना चाहिए मेठोनी में थैंक यू और एक बात कहना चाहता हूँ हम लोग का माँ बाप पहले से काम करके वो लोग गुजर गया ठीक है उसका लड़का बच्चा के लिए कुछ बचा उचा के रखा है ताकि उसका लड़का बच्चा कुछ तकलीफ ना हो वो पीएफ पैसा हम लोग को माँ देवता माँ बाप अभी तक पीएफ का पैसा नहीं मिला है क्या? पीएफ का पैसा नहीं मिला है मतलब अभी तो 10 साल 20 साल किसी किसी का हो गया है बोलता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट लाओ ये लाओ वो लाओ अरे सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या है हम लोग को मालूम ही नहीं है वो क्या चीज़ है वो हम लोग इतना जानता है हम लोग का बैंक में पैसा रखने से सिर्फ छोटा एक फॉर्मेलिटी रहता है वो हम लोग विड्रॉ साइन करने से हम लोग को पैसा मिलता है लेकिन यहाँ कंपनी में ऐसा कोई सुविधा है नहीं ठीक है हम लोग यही सरकार से कहना चाहते हो कि सरकार का दाबी है तो ठीक है हम लोग भी मानेगा लेकिन वो सुविधा हम लोग को मेठोनी जो मैनेजर यहाँ मेठोनी ऑफिस है ना वहाँ होना चाहिए हम लोग इधर उधर जाने के लिए हम लोग का पैसा नहीं है आप देखो बोलता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाओ कोई बोलता है 30,000 लगेगा कोई बोलता है 40,000 लगेगा कोई बोलता है 50,000 हम लोग कहाँ से लाएगा 250 रुपया हम लोग को एक दिन में हाजिरी मिलता है तो उससे हम लोग जैसे तैसे गुजारा करते हैं लड़का बच्चा को जितना हो सकता है उतना पढ़ाता हो और खिलाता हो और
वो पैसा में भी हम लोग को लड़का बच्चा को खाना खिलाने के लिए, पढ़ाने के लिए, कपड़ा कानी खरीदने में बहुत तकलीफ मिलता है। फिर भी हम लोग जैसे तैसे चलाता रहता है, ताकि हम लोग का जो हजरा है वो भी थोड़ा बढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल तो चावल का दाम 40-50 रुपया हो गया। सबका तो खेती अभी हजरा कितना मिला है? अभी तो 250 रुपया मिलता है, लेकिन वो काट कूट के हम लोग को एक हफ्ता में 1290-1280 ऐसा मिलता है। तो हम लोग सब यही हमारे हेमंत विश्व शर्मा सर से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग का हजरा भी थोड़ा बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग का हजरा जितना है लेकिन उतना हम लोग को जितना मिलता है उतना से हम लोग को परिवार गुजारने के लिए मुश्किल हो रहा है। और सबसे पहले बार बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो हम लोग का पीएफ पैसा है वो हम लोग का ये सर्टिफिकेट हम लोग वो नहीं देना चाहते। हम लोग वो उसको मालूम ही नहीं है क्या चीज़ है। सिर्फ हम लोग को हमारे माँ बाप ने कुछ बचा के रखा है, वो हम लोग को मिलना चाहिए जो पीएफ पैसा है। अरे 10 साल 5 साल क्यों इतना दिन रुक के रखा है? वो तो हम लोग का माँ बाप का अपना पैसा है ना, खून पसीना का पैसा है। अभी देखो हम काम कर रहे हैं, हम 2-4 रुपया पीएफ में जमा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। अगर वो बच्चा वो पैसा निकालने नहीं सकेगा तो हम लोग पैसा रख के क्या फ़ायदा है? अभी पीएफ का पैसा में यहाँ में कितना आदमी है आधार पे कुछ नहीं मिला है क्या? नहीं मिला है। अगर ऐसा हुआ तो हम जो कंपनी का मैनेजर है उसको भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग पीएफ पैसा कटना ही नहीं देगा, क्योंकि हम लोग को मिलता ही नहीं है। तो हम लोग को रख के क्या फ़ायदा होता है यार? हम लोग को लड़का बच्चा ऐसे बहुत तकलीफ मिला, हम लोग को भी तकलीफ मिला। हम लोग को माँ बाप ने कुछ तो रखा है हम लोग के लिए कि उन हमारे बच्चे लोग का कुछ सुविधा होगा बोल के, लेकिन हम लोग को अभी क्या हुआ है वो सुविधा निकालने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी 15-10 साल हो गया, हम लोग को पैसा निकलना ही नहीं सकता है। तो हमारे माँ बाप किस लिए रखा है वो पैसा? हम यही सरकार से जानना चाहते किस लिए रखा है? हम लोग को सुविधा के लिए रखा है हमारे माँ बाप ने, तो हम लोग को निकालने बहुत मुश्किल और क्योंकि मिलता ही नहीं है। अभी वहाँ मेठोनी ऑफिस में जाने से बोलता है ये लाओ वो लाओ, हम लोग कहाँ से लाएगा? हम लोग के पास तो इतना पैसा नहीं है ना। और हम पैसा भी लेता है क्या? पैसा लेता है कि नहीं लेता तो मालूम नहीं है हम लोग। जो आज जहाँ में वो लोग प्रोटेस्ट किया है, किसके लिए प्रोटेस्ट किया है जो हम लोग जानने के लिए हम उनके साथ में जा रहा हूँ, अभी थोड़ा पूछेगा। अच्छा, आज जो आप लोग जो प्रोटेस्ट किया है किसके लिए प्रोटेस्ट किया है आप लोग? हाजरा मुजरा खातिर हमरा इटा बोलছি हमर घर दुआर भांगा पुटा हमरा बरखने तीते ভিজে आरो এখন हमरा दिन गोटा काम करब हमদের गाछ गिरছে না গছনি गिरছে আর ঘর আছে ভিজব हमদের কোনো দিকে हमদের সাই সুবিধাটা নাই খেই টা আছে ঘর গিলা বাগানও ভিজব আর ঘরও আছে ভিজব কোনো নাই বনাই দে রাস্তা গিলা ইমান বেয়ালে তারা হই যাইছে বকা এত এত বকায় আমরা চলছি গোটায় हमদের পানি ঘাও লাগে যাইছে কে দেখছে हमদেরকে কোনো দিছে কোনো সুবিধা করে দিছে এতটুকুন আমরা রেশন পাই একটুকু চাল পাই আমরা কাকো বলতে না যায় ভুকে থাকলেও আমরা কাম করছি আর দুঃখে থাকলেও আমরা কাম করছি হ্যাঁ हमদেরকে কে দিছে কেউ দেখতে আসছে हमদেরকে নাই আসছে না साहेब का आपत्ति कर ले मने करे अभी असम हेमंत विश्व शर्मा से आप क्या कहना चाहते हैं? हम ही भाल करते बोलছি এই রাস্তা পুদলি हमদের ঘর দুয়ার সবটা ভাল করতে বলছি আর हमদের জন গিলা যে মাটি পাত্র হব লাগে ওটা হব লাগে মাটি পাত্র জনটা করে দিব লাগে ওটা করে দিব লাগে আর আমরা যে জি কিনে ক্ষেত্র যে আমরা সব দিনে পেছু দিকে থাকি আগু দিকে কখনো নাই যায় আমরা আর हमদেরকে কেউ নাই দেখছে সুবিধা লাগে সুবিধার কারণে আমরা প্রতিষ্ঠান করছি সুবিধাগুলো আমাদেরকে দিব লাগে যে কোনো সুবিধা বাগানে নাই ওগুলো সব বস্তুগুলো পাবো वहाँ मेठोनी ऑफिस में जाने से बोलता है ये लाओ वो लाओ, हम लोग कहाँ से लाएगा? हम लोग के पास तो इतना पैसा नहीं है ना। और हम पैसा भी लेता है क्या? पैसा लेता है कि नहीं लेता तो मालूम नहीं है हम लोग। जो आज जहाँ में वो लोग प्रोटेस्ट किया है किसके लिए प्रोटेस्ट किया है जो हम लोग जानने के लिए हम उनके साथ में जा रहा हूँ, अभी थोड़ा पूछेगा। अच्छा, आज जो आप लोग जो प्रोटेस्ट किया है किसके लिए प्रोटेस्ट किया है आप लोग? বাগানের আমাদের হাজরা মুজরা খাतिर हमरा এটা বলছি আমাদের ঘর দুয়ার ভাঙা পুটা আমরা বরখনে তিতে ভিজে আর এখন আমরা দিন গোটা কাম করব আমাদের গাছ গিরছে না গছনি গিরছে আর ঘর আছে ভিজব আমাদের কোনো দিকে আমাদের সাই সুবিধাটা নাই খেই
তা আছে ঘর গিলা বাগানও ভিজব আর ঘরও আছে ভিজব কোনো নাই বনাই দে রাস্তা গিলা ইমান বেয়া লেতরা হয়ে যাইছে বকা এত এত বকায় আমরা চলছি গোটায় হাঁদের পানি ঘাও লাগে যাইছে কে দেখছে হাঁদেরকে কোনো দিছে কোনো সুবিধা করে দিছে এতটুকুন আমরা রেশন পাই একটুকু চাল পাই আমরা কাকু বলতে নাই যাই ভুকে থাকলেও আমরা কাম করছি আর দুঃখে থাকলেও আমরা কাম করছি হ্যাঁ হাঁদেরকে কে দিছে কেউ দেখতে আসছে হাঁদেরকে নাই আসছে না अभी असम हेमंत बिस्वा शर्मा से आप क्या कहना चाहते हैं? আমি ভাল করতে বলছি এই রাস্তা পুদলি হাঁদের ঘর দুয়ার সবটা ভাল করতে বলছি আর হাঁদের জন গিলা যে মাটি পাত্র হব লাগে ওটা হব লাগে মাটি পাত্র জনটা করে দিব লাগে ওটা করে দিব লাগে আর আমরা যে কোনো ক্ষেত্রে যে আমরা সব দিনে পেছু দিকে থাকি আগু দিকে কখনো নাই যায় আমরা আর হাঁদেরকে কেউ নাই দেখছে সুবিধা লাগে সুবিধার কারণে আমরা প্রতিষ্ঠান করছি সুবিধাগুলো আমাদেরকে দিব লাগে যিকোনো সুবিধা বাগানে নাই ওগুলো সব বস্তুগুলো পাব লাগে আর বাগানের যিকোনো অন্তর পাওনি ধনগুলো নাই পাই গরু বাগান নাই রেশন নাই বিলাক বহুত বস্তু নাই পাই ওগুলোর কারণে আমরা প্রতিবাদ রাখেছি যে ওগুলো আমরা পাব লাগে গরু বাগান নাই লাইন বাগান নাই এগুলা মানে বহুত বস্তু আমরা নাই পাই ওগুলো আমাদের লাগে কারণে আমরা প্রতিবাদটা রাখেছি ठीक है, तो अभी और थोड़ा हम आपके लिए आप पूछना चाहता हूँ जो असम हेमंत बिस्वा शर्मा से आप क्या कहना चाहता है आपको? मैं हेमंत बिस्वा शर्मा सर से ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग तो सारा दिन बागान में काम करते हैं लेकिन हम लोग का घर ऐसा बस्ता में है सब जगह फूटा है जैसे तैसे वो खिड़की दरवाज़ा बांध के रखा है और हम लोग को बहुत तकलीफ़ मिल रहा है इसलिए और हम लोग का यही कहना है सबसे पहले हम लोग का वो सुविधा चाहिए जो हम लोग को घर में भांगा टूटा है वो रिपेयर कर देने से अच्छा होगा हम लोग के लिए क्योंकि हम लोग तो दिन में पूरा भीगता ही रहता है बारिश में काम करते समय और रात में भी आके हम लोग को ठीक से चैन सोने के लिए ठीक से जगह मिलता है क्योंकि पानी गिरता है फूटा है खिड़की दरवाज़ा वो भी अच्छा नहीं है और हम लोग तो सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि हम लोग का जो बीमार के दाम में आपके कैसा शिक्षा किया है? वो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए लगभग आपका 50-60 हज़ार रुपया अरे इतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएगा हैं हम लोग 200-250 रुपया हाजरा मिलता है वही से हम लोग को जैसे तैसे गुजारा करता है अपने परिवार के साथ में और इतना पैसा कहाँ से हम लोग को मिलेगा ये हम लोग यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग को जो पीएफ पैसा वो बिना तकलीफ से हम लोग को मिलना चाहिए बस हम लोग को यही रिक्वेस्ट है हम हाजिरा भी बढ़ाना है हाजिरा भी बढ़ाना है हाजिरा भी नहीं बढ़ा है वो भी बढ़ना चाहिए और हम लोग को सबसे पहले तो पीएफ का पैसा मिलना चाहिए ठीक है Jelas ini itu marjulong lola dak ke manga bangga halo lang tum bagana tum sta mela tum bagana tum ke klema tum sta mela tum ahem long sta me ahem barak thang lo lang tum do thai velo thak thai velo lasla bang hai hem sta mela tum repairing ke nang sot la pelang tum pia pa poisa sta mela tum long lela bang so poisa sta mela tum ke long nang ya ke nang sot peselang tum pini asam sim Hemanto Biswa Sharma phalang tum ahin pen ka chuniri pon padolo tan tela bang so puthak ke cheng pen ki jot puthonang lang tu thakarom